Hello loite ho tunihin Korean film Secretly Greatly kiti action thriller 2013 kuma ki release IMDb rating 10 la 6.8 mo hi ana seu hite hichi film a hi North Korea a sipai officer khat South Korea a undercover agent CID tabanga a thu cha hi in ama pa hin South Korea gama a uma khoniau cha khana a uma chun mi pi ho to hong ki ngai lupan tawin achen nagam North Korea a officer ho thu sei chu anangai tapoi hiji achun North Korea a sipai lam kai hon ama pa hi thading atiovin hiji achun ama hi PTM ti chu thusima bona I he nom owa hi le achei change anangai hite hon kitipa hi North Korea gam sunga dinga panmon lien ta nei black ops sipai kha cha hi in ama pa hin North Korea le South Korea ki ka a ki chamna o ma chule kipum khatna na thei dingin ama pa hi South Korea gama koima het lovin athimchan aga ume kumni zawin won yong South Korea gama amho mi tabang danin thinglanga aga umin mikrek ta athim tabangin ahingin hi ama pa hin South Korea a koiman ama do le he do theina lo dingin granny kitinu ko mahin dukana na atongin thakhat le $200 aloji in hichisum chu North Korea a anu chu athaji e hon hi koima na chi na ho le mi hi na ho he do lo na dingin ni khat le ni vei thum vei zen a ki sep hluji in chujong le zon le e ho montin amo tha thang ji na hi ani si le na to jin achun ama pa hi mitanang the thu tabang hi jong le a na vela mi ho to ki ho ji ovena hi le hichi khosonga mi ho chu phat thei ji in won chu phate in ana ho pi ji ove akhusungova professor kitipa chu won to hin akikop ji ki ho limji honin dan chu professor kitipa jong hi North Korea gama ko na CID chu hidan a hi in ama pa hi South Korea gama kum somle kup ngup zen hung ahitai amani hichlai gama pha so ta pi hungum hun pha chun koi a hi hun lam anagel phon tapon hichi chun professor pa jong hin phat masa sipai ho la ana lai ova kiel gen the atho ho cho hai melin nom sata in hin kho anamang ta na he nikhat professor pa hin phat masang jep dap laya chun anu hin kho na beita na hi le hichlai South Korea gama ana chu akisi le jing tai wan kiti pasal pa hin anu ngai le je chun achen naw gam langa akile nom le jenge wan hin anu dingin letter tampi aji in aselin kinep na nei pumen nikhat le kapi ding a hi ati pasal pa hichlai muna au mahin avel dingin pasal khat singer danin akisain a ho wachun ahunge zan khat pasal pa in ata sa ho su fit ding ati lai ta chun mi khat akimupi in ahungin ama pa chu koidang hitalawin he rang kiti sipai anapan laya aloi pa asipai lam ka general kiti pa cha hi in ama pa hi single dana kisaya pasal pa ko ma chu hung a hi pasal pa hin agamle nam uwa dinga thildi lo hin bol khadem ti lung ki cha na nei je chun he yong kiti pa hi ama assistant dingin a hin sol ove zana won ai mut pe nin chapang khanin hung tho do in chapang pa chun won koma ka upa zanin jun thai na chi in hung kile ta po eti chuzo chun pasal pa jong ki pat do in chapang pa jun tha na langa chun aga chi in achi na le hen ho chu apo do in alang khalanga khumi teu jong chun hi chi chapang pa chu hol uve pasal pa hi anavan le je chun chapang pa o chu hin jatan aman jong o za na langa chun achi in ama pa hi khumi teu ven he do na loading oven mi wan akela in mai anaki tum tai chamkhat zawin chapang pa chu mi ina aga chi a ni the aga ki thum chu pasal pa in a hin mu do ta na he pasal pa du da lo ta ni ki wan je chun a khumi teu chun hi chipa hi mingol mi phalo hin te tin anala oven a hi wangin wan a hi chu an he po ve hitia khumi teu vin ko lu pha chun aman jong jam do na ding lampi khana ki holin ana in hung jam do ta na he alang khat langa South Korea a NIS National Intelligence Service ki thio hin agam sungowa North Korea spy CID ho chu hin hetawin hiji achun amho mi athem themin hung thipan tan hiji achun amho jong jing khen cha a ding wa ki he sa tawve NIS ho hin North Korea ko na spy ho hi aneki cha ove aji chu amho loi chu black ops sa hi ovin chu jong le vai hop dan vai pu dan aki khel pha na chun amho loi chu general kitipa no ya bo ove hichipe ta chun mel hello sniper khanin NIS agent ho khane hin kap li tan hichilaya sniper pa in meithal changa hin kap do amu wa ko na chun sniper pa jong hi black ops siding chu hin hetawin
Hichun leader kitipa lam kaina ahin Black Ops kiti North Korea ko na hungho hi holdo dingin pha asa ataw vina hi. Hichun izana chun pasalpa in anu lim avetna agyal laita achun melhet lo sniper pa chu pasarpa ko ma hongin may thalachun adoy tai. Dan chu hitia pasarpa hong bolo hi achien naw gama ko na gamcho ma aga umuwa hi ha sa na genthei ho hai khaw vinti tia hong su gimodana hi. Hichun pasalpa in zong agamle namu angai lu je chun may thala doi pa chu gidal pi lavin aumin na hi le khat pan zong ahin he do pha nin hichlai mun chu anadal hatai. Sniper pa azam do azawachun pasalpa in zong kui hinange tia lungthia he nom je chun sniper pa nung chu ahin dalin kui ahi hamti zong chu heta na hi. Sniper pa min chu he jin ahi in ama pa hi Black Ops adinga chapang pen pasalpa chan hi aman zong athanup zia hilam panga hi hungzaw da na hi. Ama pa hi South Korea gama high school akaida na kisay ahi in achien naw North Korea gama ko na South Korea a spaya hung pang hin khunom ta mga agamlanam hephalo ho chu atha thu thu dan hile kilome. Hiti chun amho thum heijin herang chule pasarpa chu hichi khusunga chun chamdilin khom tawve. Hichi khusunga nawwa amho chunga khusung mi ho chu aphat theiji achun khusung wa mi suboi mi gilo mi phalo hung uma hile amho loi chu anadal mangji uve. Nikhat granny kitinu chu pasalpa in akisu kha na ading in anahu da in pasalpa zong alunghan be se pha chun mi hitia bol pa chu kidalpi ding atia hile granny kitinu chun ana khamina hi. Hitia te si pi in hin khama chun pasalpa in zong granny kitinu hin ama chan ahin dan ho he do hitam tin ana lungim hle jeng na hi. Chuzo chun pasalpa heijin ko ma chi in hitia mi bola mi kha sa ho loi chu nangin ga bol cha in ati in asai ma banga chun heijin in zong mi kha sa ho loi chu agawata na hi. Nikhat naw khusunga chun en kong so bom de tiuvin hilaya chun amo thumjong cho hin ko uvin en ane uvin anui uvin la astawve. Pasalpa zong ahin khuman anup hle pha chun North Korea again thein athu ho chu na he miltai. Wanin hichlai mun chu angai lu in alung sitan ahi wangin alang khat langa zo bola aza lenam zo bolding ti chu ananum pui. North Korea lang ahung kimuki nin hichun general pa in South Korea gama NIS ho in ay ho gama ko na spy ki sol ho chu hol do ding atiuve. Ay ho ki man cha na unit hi gu thim cha a ki bol hi je in amo chu ahin mat do masang win that do hi te tin sai tai. Chu in chief ki tipai na hin don bunin ay ho ni tha sang ovin min nei ta a thi theina ding ova amo le amo suicide ki bol sa o hi te. Chuzong le ama ki that lo ho chu ay ho ni tha ding a hi tin sai be. Hitia thu kisai chu South Korea gama spy ho zo si kom chu agalhung tan hichi chu pasalpa in amua konin hichilai muna kumni zawa ki patna mission ha apen chu hichi chu hi in ama zong alungdong hle jing tai. Hei rang le hei jin hin agam le nam uwa dinga thil phachom amin nei hun na ding ima ana bol do lo lai hun ji achun hichi thu so za hun achun ama ni zong alungdong hle jing hun ta na hi. Halang khat langa North Korea ko na spy mundang danga ho chu ama le ma suicide na bol tawvin hichi je hin saw le North ki ka ki chamding ti chu a hi thei lo ding thil chu a hi tai. Alang khat langa ho thumjong chu ki suto ovin ho ki ka boina tai ji chu pasalpa le heirang kitipa chon mission ki sei chu ana bol hun lo ji a heiran kitipa chon ana thagu da na hi. Phacham khat zawin pasalpa wan in heijin koma ni thanum bua hi le ni than in atile heijin chun pasalpa ana that ngampon hija chun hilai mun chu ana dal hatai. Hichilaya leader kitipa jong hi North Korea gama ko na phatma sa chu Black Ops sa na pangkha hi in hiji chun spy thum a hing chengsi chu thading ati wang ovachun atha masong wa ma te ding ti hi ki gyal thana anai tai. Hiti chun NIS agent ho chu North Korea ako na spy thum a hing ho chu manding in hin sol tawve. Hichun leader kitipa chun pasalpa 1 koma na chen na nagam North Korea chu betray borin lang South Korea mi danin ki say na ti lai ta chun heijin kitipa chun pasalpa chu hung ki thopi in leader kitipa tu chun akidal tai. Leader kitipa azama chun heijin in anung adalen ama nung cha hindal na a gari khanin atar kha in hichi gari in heijin ata kha ko na chun NIS agent ho in heijin chu aman ovin
chuin heijin ta asa chunga North Korea gama ko na ahet theina ding over tracking device ki koi jong chu anala do pi tawve alangkhat langa general kitipa chu South Korea gama spy mi thum ho chu athat ding in hungtai pasal pa won jong achen na gam North Korea hai melding betray bolding a hin ti pha chun asama hin ki che chamin masang laya a hin dan ngol thia thwa a hin chu a le thla in mi ama dinga anapha ho chu advice thupi anayin chujong le no mai khat na chapa ki hol mo a in ko te in mi ki wa dinga anapi do jong chu a hol do na na ki thupi tai hichun pasal pa ko ma kum ni zen ana sa granny kitinu ko machun thildi ho zo si chu asain vai hla na jong anai tai a dan chu granny kitinu hin pasal pa won hi a hin hu nya ki pana chu ama hi spy hi dinga anagin mo hil e kilome granny in 1 na chi na a sumna hin ngai cha ding a hi eti in summa pi in hiti chun pasal pa in jong a chen na kho a na kho chu a hin vai hla in a hung tai hiti chun general pa le ami hin pui ho chu ki mai to pi ding in pasal pa won le heirang chu ki gong hun tai amani in NIS ho ako na head do hun che hi le ata si chung wa hi GPS a hi in hitulaya chun pansa in pasal pa in general pa ko ma khusunga ki moto lovin khupam zo in ki moto hite ti tai alangkha langa heijin a chen na gam North Korea dinga thil phachom ima ana bol do lo je chun ama jong hitlai South Korea a NIS ho le pasal pa chu ki thopi a general pa chu ki din te pi ding anati tai hiti chun pasal pa won le general pa jong chu khopam lam chun ahung ki moto hon tan general pa chu pasal pa won in amu mu chun anu chung chang chu adong in a hi le khat pa general in jong don but lovin mai thalin a hin ka panta na hi ama ni ki dal na hona chun pasal pa in anazawin a hi wangin mai thala chun general pa chu anaka poi hichipe ta chun anung langa konin atung tun chu chemin a hin sut pi ovin window a ko na chun a hin hlol hataw ve chuin pasal pa ana chen na kho a chapang ni chun pasal pa wan chu hung mo do honin hi chun general in a hin kilhan pi mai thal choi pa chun chapang te ni chu tha ding atia he le anung langa konin heirang in gari a hin tolin ahung hu do ta na he NIS ho in ahung ki thopi honzalin general pa ko na chun ahung zam do honin a hi wangin NIS ho le general pa chu kholaya chun anaki kap to ve phacham khat zawin pasal pa le heirang chu building luide du khana ahung honin professor kitipa ko machun mai thal kila in ahung honin a he dan chu general pa in a hin pui spy them khan ho de chun professor pa hi anaki zamat to ovin pasal pa le heirang chu tha a hichite nia tha zo te ngole agamu North Korea a gal hang santa ki le ding hi anati wa hi chu in spy dang ho chun pasal pa le heirang chu tha ding ati ovin mai thal chun a hin doi ovin a hi le mai thal chang kha cha an ta poi dan chu pasal pa in hi che mai thal ho a mai chang ho zo si chu anala do da na hitai amani in akidal pi ding mi ho chu atamin a hi wangin amani hi aniaw lai hona ko na combat kidal da na hung ki thip chu hona hi pha na chun hi chi ho loi chu nom ta in ana zo hune akidal zo wa chun professor pa in pasal pa won ko ma hi chilai unit na na zaw pat ni chun not ho in nanu chu ana tha taw ve tin a sein hi chi thu pasal pa in za a ko na chun ading jang thei ta po na hi hichipe ta chun hetman lo ka in hirang chu no na ko na sniper khanin a hin kap kha in hiti chun alang khat langa NIS ho le general pa jong chu hilai mun chu hung hlung taw ve NIS ho building a boinom lova alu thein ding over chun sniper pa chu heijin in aga kap li tai chuzo chun pasal pa won heirang chu le general pa in a hin ki pui si pai ho chu in chung langa chun aki mai to taw ve pasal pa ta sa chunga ki su kha an nei wanga chun hi chi ho loi ta ki dal over chun boina ima lawin ana zo ki ta na he heirang chu oi pu chama ana sur kha pha no wa chun a chat thei ta pon alangkha langa pasal pa le general pa chu fu diwin ahung ki dal honin ani ni honin atha han hone ama ni ki dal hona chun pasal pa in general pa chu ana cha sa thei pon a hi wangin general pa chu ahung ki tom do in pasal pa mai jang chu vel ni vel thuma su pi in heirang le pasal pa chu an ki ha su kha le jing tai a hi ti lai ta hon chun NIS ho jong building chung langa chun ahung taw ve hi chun heijin in jong akiwan na chu a hin kila ado in general pa chu tha ding in mai thala chun adoi tai general pa chu heijin in mai thala hin kap lo na ding in bom anala do e chu jong le hitia bom a hin la do ji chu
hichi North Korea ko na spy thum hazing heiren chule pasal pa wan chu thading ti hi hitia hi pha chun heireng in aloi te ni hinding a dei je chun general pa tu chun in chunga ko na chun hong ki chom hlonin bom cha po ke in ama ni jong an thi hon tai bom apo ke zo pha chun NIS ho in pasal pa le heizin chu mading ati tawin hi chun amho la leader ki pa chu hong do in heizin le pasal pa wan chu ke ho pi tai alang khat langa pasal pa wan chu anu thia za a konin zamding hei surrender ki bolding hamti chu imacha sai thei talawin thip chanin aum tai hi chun pasal pa wan granny kitino in beng no na hin pi chu ala do in ave na hi le granny in asum khol do zo si pasal pa hin pi hin mu do chun ama jong a kap thlajeng tai NIS ho in amani chu a hin nai lu che che jeng tawin amho akinung le na thei ding ovin ti in heizin chun mei thalina ka mi na hi le khan ho zong hong ki le tho ovin pasal pa zong a ding do in heizin chu mei thal chang ho cha dal pi in chunga ko na chun aki chom hlonin hiti chun amani zong anathi bom hon ta na hi ama ho athi masang owa alunggel alung tu mu chu hi le boina lo gam khana chenga mi hlam khat hi ding ti hi tunia thusimi sei chu hi chan hin aki chai tai thusimi sei sungwa sei hil sei wal sei hinglal o ma hi le kingai dam tu cheu hitin chujong le request na hin bol ho zo siu kan sei zo lo ji in jong ngai dam ka hin thu me aban video teng thusim ngai ta apumin anaki muto ki taw hite